Salibonani zihlobo zami ngegama lenkosi. Siyabonga umusa wenkosi ukuba sibe ngabaphilileyo kuze kube yilesi sikhathi. Isikhathi esinzima sihleli ezindlini. Kodwa nanxa kunjalo inkosi ikhona ukusikhudumeza. Sizake sibe lethuba elifitshane lomthandazo singakangeni ezwini lenkonzo yethu yalamhlanje. Asikhulekeni. Baba wethu osezulwini, siyabonga ukuba usethembisile ukuba uza kuba nathi izikhathi zonke. Namanje nxa singena ezwini lakho, sicela usiphe umoya weingcwele ukuba asenze silizwisisise, silamukele silikhwabithe, ngalo sidumise igama lakho. NgoJesu umfeli wethu siyakhuleka. Amen. Lamhlanje siyafunda encwadini kaJeremiya. UJeremiya isahluko sika 31. Ngikhangele ivesi lika 15. Yilo eliyawusivulela inkulumo yethu yalamhlanje. Lithi iBhayibheli, utsho kanje uJehova uthi, izwi lezwakala eRama, ukulila nokukhala okumunyu, uRaheli ekhalela abantwabakhe, esala ukududuzwa ngabantwabakhe ngokuba bengasekho. Ilizwi esilamukelayo ekuseni lamhlanje kuba indawo ethile ebizwa ukuba yiRama. Kwezwakala izwi lokukhala okumangalisayo. Lo umama ogama lakhe linguRaheli, izwi lithi lona wayekhalela abantwabakhe ngoba babengasekho. iRama kwakulidolobho elincinyane elali about 5.5 kilometers ngasenhla kweJerusalema. Isitha sangena kuleli dolobho elincinyane, sahlasela sathumba abantwana, amajaha lezintombi bathathwa baba ngabathunjwa. Yikho okwenza lo umama uRaheli omela omama bonke akhale ale nokududuzwa, ekhala kabuhlungu ngoba abantwabakhe babengasekho. Yena lo uRaheli esikhuluma ngaye, imbali ithi wafa wayangcwatshwa eduze lomngcele loba ibhoda yaseBethlehema laseJudiya. Kungani wayangcwatshwa lapha na? Ngoba la mazwi engiwafundayo kwakuyisiprofeti, kanti ke lesi siprofeti sagcwaliseka kuMateyu 2 evesini lika 16 usiya kwelika 18. Kesizwe ukuba uMateyu uthini nxa kwase kugcwaliseka la mazwi. Asitshengisa njalo ukuba kwaba yisizathu sani ukuba umama lo ayengcwatshwa ebhoda yaseBethlehema. uMateyu 2 ivesi lika 16 usehla uya ku 18 ithi iBhayibheli, khona uHerodi esebonile ukuba izazi zimqilile, wathukuthela kakhulu, wathumela ukuba babulale abantwana besilisa baseBethlehema endaweni yonke nangakhona ababe neminyaka 2 nangaphansi, ngoba kwakuyiso isikhathi ayesibuzisisile kuzo izazi. Khona-ke nxa laba bantwana babulawa, ivesi ka-17 ithi kwagcwaliseka okwakhulunywa nguJeremiya umprofeti ukuthi kwezwakala izwi eRama, ukukhala nokulila okukhulu, uRaheli ekhalela abantwabakhe engavumi nokududuzwa ngoba abantwabakhe bengasekho. Ozihlobo ezithandekayo, ngithanda sifunde masinyane ngingakachasisi ngiye phambili esinye isicaphuno kuJohane 20. Lapha ngifuna sikhangele ivesi lika 19. Uthi uJohane, kwathi-ke kusihlwa ngosuku lokuqala lweviki, iminyango ivaliwe
lapho abafundi babekhona ngokwesaba abeJuda, uJesu wafika wema phakathi kwabo wathi, ukuthula makube kini. Nansi into endithanda ukuba siyinanzelele. Ngokutsho kukaJohane, izwi lithi lona, uYesu wafika phakathi kwabafundi bakhe. Bambona esekhona, kodwa kwakulusuku lokuqala ngemva kokuba uYesu abaJuda babembulele. Esevukile ke uYesu waya lapho abafundi bakhe babekhona. IBhayibhili lithi lona lapha wayafika laba abangabafundi bakhe besesaba, becatshile ngoba besesaba amaJuda. Ngithanda ukuba ngilethe izinto ezinhlanu esizithola kulo leli ivesi. Into yokuqala yikuba kwakumnyama ngoba kwakukusihlwa. Ozihlobo ezithandekayo, namhlanje umhlaba wonke kumnyama ngenxa ye-COVID-19. Kumnyama ebantwini bonke, isilisa nesifazane, abadala nabancinyane. Abantu abanengi bayafa ngendlela eyesabekayo ngawonalo umkhuhlane. Kumnyama phambi kwethu, asazi nokuba ikusasa lethu loba yini. Imisebenzi abanengi bayabona ukuba nxa uNkulunkulu engangenelanga iyakuvalwa, kube mnyama phambi kwethu, singazi ukuba sizakwenze njani. Abanye abantwana bayakusala sebengasela abazali, abazali bengabahambileyo ngenxa yawonalo umkhuhlane. Kumnyama zihlobo zami ezithandekayo, kasazi ngitsho nakuthi ukudla khona siyakuthatha ngaphi, ngoba nxa kunje sihleli ezindlini singaphumi ukuyasebenza, nezimali abanye kazisekho, kasazi ukuba ikusasa lethu liyokuba njani. Kumnyama phambi kwethu. Abanye abazali bayakufelwa ngitsho ngabantwana abangaphandle kwamazwe, ngoba umkhuhlane wonalo ubhahe kakhulu khona ngale ngaphandle kwamazwe. Kodwa ngilapha zihlobo zami ezithandekayo ukuniduduza nokuniqinisa ukuba nanxa kumnyama phambi kwethu singazi ukuba sophephelaphi, uYesu wafika wabonakala esemi phakathi kwabo. Ngokokuqala lokhu, uYesu uyakuba khona phakathi kwezinsizi zethu, phakathi kokuhlupheka kwethu, ngoba uYesu lanxa sekumnyama njani, yena angangena abekhona uba yikukhanya okumangalisayo. Uzasilethela ukukhanya kokuba impilo iza kuba yini ngekusasa lethu. Okwesibili, sihlobo zami ezithandekayo, ithe iBhayibhili lapha iminyango yayivaliwe. Kakuzwakala ngathi yiso isikhathi esikuso na. Lamhlanje iminyango ivaliwe, siku-lockdown sonke, ivaliwe yonke iminyango. Abantwana lanxa bephuma ukudlala badlalela eduze lapha ngoba iminyango ivaliwe. Abanye ningaba nesizungu ngenxa yokuba uyalunakana usizo uludinge, kodwa uluswele ukuba lolu sizo uyawuluthola ngaphi, uyaluthola ngaphi, yona iminyango ivaliwe. Iminyango ivaliwe zihlobo zami ezithandekayo. Abanye imali kayisekho, ibivele isihlupha imali. Pho kanganani sesivalelwe, sisezindlini, sihleli ndawonye, sophephelaphi na? Ivaliwe iminyango, ivaliwe injalo nokudla akusekho. Abalakho ngabe lokhu bekukhangele kancinyane kancinyane, lokho ukudla kungathi kuyasobela. Iminyango ivaliwe, iminyango ivaliwe. Ngitsho nemithi, abanengi bayagula, baphila ngamaphilisi. Abadala bethu siyakwazi wona lawo maphilisi awekho, bayakuwathola ngaphi? Iminyango ivaliwe, iminyango ivaliwe.
ngisho labasebenzayo kabakwazi ukuba bayakwenze njani. Abanye badla baziphilise ngokuzisebenza bethengisa izinto ezehlukeneyo. Kunjalo zihlobo zami ethandekayo, iminyango ivaliwe, abantu bakaNkulunkulu mhlaba wonke jikelele kabakwazi ukuba bayakwenze njani. Okwesibili isihlobo sami esithandekayo, ngithanda ukuba ngitsho ukuba uYesu wethu specializes in opening doors. uYesu lanxa iminyango ivaliwe, yena wabonakala phakathi kwabo, akadingi kuvula umnyango. uYesu yena vele ungumnyango osisa ekuphileni. Wabonakala bethithibele, besesaba abaJuda, bengakwazi ukuba benze njani. Thuchu wabonakala uYesu esephakathi kwabo. uYesu ephakathi kwabo waletha induduzo emangalisayo, ngoba nxa bembona abafundi bakwazi ukuba nansi impendulo isifikile. Okwesithathu, abafundi babesesaba amaJuda, ngoba amaJuda ngeviki elalidlulile babembambile uYesu, inkosi nomsindisi wethu. Liyakwazi on a Friday afternoon bambethela uYesu esiphambanweni. uYesu walahlekelwa yikuphila kwakhe ngoba amaJuda ayesembambe ngezandla. Lanxa kunjalo uYesu sihlobo sami esithandekayo bembulele, kodwa izwi lithi lona wavuka ngosuku lokuqala lweviki. Kungakho uYesu evukile wazi ukuba abangane bakhe bacatshile ngokwesaba ukuba aye baduduza. Izwi lithi uYesu akabalibalanga, waya khona lapho ababekhona besesaba. Abanengi izihlobo zami ezithandekayo, lanxa kuqakathekile ukuba sihlale emakhaya, sihleli emakhaya, abanengi ngokwesaba okukhulu, ngoba siyawesaba wona lo umkhuhlane. Esesikuzwe kwenzeke kwezinye izindawo kuyasethusa, kusiqeda amandla. Yebo, sihleli ezindlini ngokwesaba. Siyesaba ukuba phakathi kwethu ngubani olandelayo, ngubani okuza kumthatha masinyane phakathi kwethu, ngoba kasikwazi sesihleli senqinekile. Kungaba yimi, kungaba nguwe, sonke sihleli siyesaba. Siyesaba wona lo mkhuhlane, i-coronavirus, yona le i-COVID-19, sonke siyesaba. Siyesaba nakuthi asikwazi vele ukuba kanti lapho esiyakhona vele khonokho kuzaphetha kutheni, kuyakuphetha nini. Siyesaba sihlobo zami ezithandekayo, kuyawuphela nini. Baqala basinika isikhathi esilinganisiweyo ezindaweni eziningi, bonke lokhu beqhelisa, abanye ngama-2 weeks, abanye sizwa sebefaka izinyanga ezimbili, abanye befaka izinyanga ezidlula lapho. Kutshengisa ukuba asilaqiniso lokuba lento iyangaphi, iyakuphela nini. Siyesaba, sihlele ezindlini ngokwesaba. Siyesaba nokuthi njengoba ngithilo ukudla kuyawusiphelela. Siyesaba ukuba imali iyakusiphelela, ibivele ingekho, yona leyo incinyane ekhona iyakuphela. Senzeni ngemva kwalokho? Yimibuzo ekhona. Siyesaba. Abanye bethu silabantwana abaku front line, bangamadokotela,
bangamanesi, basebenza imisebenzi yona le eqhakathekileyo yokuzama ukulamlela abantu esikhathini esinje. Kodwa lanxa uhleli endlini siyesaba zihlobo zami ethandekayo, ngoba singakwazi ukuba kubonabo bantwabethu, kuzonezi izihlobo zethu eziku front line kuzawuhamba kuthini. Nanti izwi lenduduzo. Okwesithathu, lanxa babehleli ngokwesaba, lanxa lawe lami sihleli ngokwesaba, kodwa izwi lenduduzo lithi lona ku-Isaya ngu-41 ivesi lika-9 nevesi lika-10, lithi ungesabi nguJehova ngokwakhe, uthi ngokuba wena ngikukhethile mina emkhawulweni yomhlaba, ngikubizile kumagumbi onke omhlaba, ngathi kuwe wena ungowami, uyinceku yami, ngoba ngikukhethile, mina angikulahlanga. Kunje nxa abanye nabangane besifulathela, ufone ungalutholi losizo, uNkulunkulu wethu uthi ngikukhethile, wena ungowami, ungesabi, angikulahlanga, angikufulathelanga, uligugu elimangalisayo kimi. Ivesi lika-10 khonapho ku-Isaya ngu-41 athi yena ungesabi ngokuba mina nginawe. Ngitheni izihlobo zami ethandekayo? Ngaba behleli ngokwesaba, iminyango ivaliwe, uYesu weza wabakhona phakathi kwabo. Naye uNkulunkulu uthi esikhathini esinje esinzima kangaka, bheka mina nginawe, ungapheli amandla, ngokuba mina nginguNkulunkulu wakho, ngiyakukuqinisa futhi ngiyakukusiza. Yebo, ngiyakukusekela ngesandla sami sokunene, isandla sokulunga, isandla somusa wami. Mhlobo wami othandekayo, lanxa kunzima kunje, izwi lithi ungesabi. uNkulunkulu wethu ukhona, uNkulunkulu wethu is in control. Imfazwe egcwele umhlaba wonke, engakhethi mhlobo, engakhethi muntu kuba mdala okunganani, imfazwe esihlasele sonke. Kodwa lanxa kunjalo, izwi lithi wena ungowami, ungesabi, ngeke ngakuchiya. Angithi nguye uThixo owatshoyo, wathi nanxa udabula phakathi kwemlilo evuthayo, angikuvuma ukuba ikuchise. Lanxa udabula phakathi kwemifula egubhuzayo, angikuvuma ukuba amanzi ahambe lawo. uJehova ukhona sihlobo zami ethandekayo, unathi in our situations. Okwesine, mtenza lipha kube kuhlanu, ivesi le ithi yona uJesu akezanga kuphela, wabonakala emi phakathi kwabo. Uyazi umuntu angeza afika azimele eceleni laphana akubukele ugiqika ohlutsheni lwakho, akubukele kumbe ugomela ohlutsheni lwakho, kodwa lapha izwi lithi lona uYesu weza, iminyango ivaliwe, wabonakala emi phakathi kwabo. Ningakhohlwa zihlobo zami ethandekayo ukuba uJesu vele ukujayele ukuba phakathi. Uyakhumbula abaFarisi lababhali nxa babebuthene besenza imicimbi yabo, uYesu wabonakala ekhona phakathi kwabo. Abafana abathathu besiHebheru, uyakhumbula inkosi nxa yayithukuthele yabaphosa phakathi kwesithando somlilo. Guess ukuba ngubani owabonakala phakathi kwabo? uYesu waya phakathi kwesithando somlilo. Inkosi yathi iyabheka, yafika yamangala, yezwakala ithi hayi ngiyazi, siphose kulesiya sithando somlilo uShadrach, uMeshach
no-Abednego bebebathathu kanti kungani sebebane futhi nxa ngibhekisisa owesine ungathi indodana yawoThixo. uYesu will come into our situation. uYesu uyakuza ngoba ngiyatsho ukuthi vele ujayele ukuba phakathi kwezinto lezi. Ngelinye ilanga abazali bakhe ngoba behambile beyebalwa babalwa bathe sebeqedile bebuyela ekhaya, uYesu wasala emva. Liyakhumbula sihlobo zami ethandekayo, sebehambe usuku lonke bemdinga bafumana ukuba uYesu akakho, babuyela emva. Nxa bebuyela emva bamfica uYesu ephikisana nezikhulu zevangeli, bephikisana ngemibhalo. uYesu wayephakathi kwabaFarisi, wayephakathi kwababhali, wayephakathi kwabaSadusi, ngoba uYesu is always in the middle. Singakhohlwa sihlobo zami ethandekayo, ngitsho nasesiphambanweni yena lo uYesu ofananayo ukuba nxa wayelenga esiphambanweni, anti uyakhumbula walenga ephakathi naphakathi kwamasela amabili. Ngithini kuwe nakimi namhlanje na? Ngithi mina uYesu phakathi kwayonale iproblem esikiyo ukhona nathi uphakathi kwethu. Kungenzeka ukuba abanye nemitshato isikhathazekile. Siyakufunda ukuba abantu abanengi abebengajwayelanga ukutshona bendawonye insuku sezinengi zinde kangaka, abanye sebeze behlukuluzana emakhaya. Hayi mhlobo wami othandekayo, emtshadweni wakho mvumele uYesu abe phakathi kwawo. uYesu uyavuma ukuba phakathi kwama-financial problems akho. Nxa imali ingekho mvumele angene phakathi uYesu. Kumbe ngxenye ungodangeleyo, you are stressed, mvumele uYesu angene phakathi kokudangala kwakho, ngoba uYesu uyenelisa ukukusiza ekudangaleni kwakho. Ungohluphekileyo kumbe ngomsebenzi kawusakwazi ukuba wenze njani. Engxenye ngumuntu okade uzisebenza, nansi lockdown isikuvalele kawusazi ukuba wenze njani. Phakathi kwezinhlupho zakho nezinsizi zakho uYesu myekele angene phakathi. uYesu phakathi kokuhlulukelwa kwakho, phakathi kwezinyembezi zakho. Ungakhohlwa mhlobo wami othandekayo ukuba uJohane wokuqala isahluko sika-4 ivesi lika-4 uthi yena ngokuba mkhulu onawe okini kunaye lo ongaphandle ngale ezweni. Makabongwe adunyiswe uYesu kuba lanxa siphakathi kwezinhlupho, lanxa singabadangeleyo, lanxa singabakhalayo, uyavuma to come into our situations. Nxa engena uyangena abe phakathi kwezinhlupho zakho ukuze akududuze. uJohane ngu-20 yenalo ebesikade simfunda, manje mfuna sikhangele ivesi lika-26. ivesi lika-26 lithi lona, emva kwezinsuku ezisishiyagalombili. Ngamanye amazwi, i-encounter yakuqala ngosuku lokuqala lweviki, uYesu wafika phakathi kwabafundi bakhe, wabonakala esekhona phakathi kwabo, wafika iminyango ivalekile. Nxa ulilandela kahle iBhayibhili lithi uThomas obizwa ukuba nguDidimasi wayengekho ku-encounter yakuqala, kodwa manje emva kwezinsuku ezisishiyagalombili abafundi bakhe babesendlini futhi naye uThomas wayenabo. uYesu wafika iminyango ivaliwe, wema phakathi kwabo. Nxa esemi phakathi kwabo, okwesihlanu wathini uYesu? Wathi ukuthula makube kini. Angazi sihlobo zami ethandekayo ukuba ngingakubeka njani ngamazwi angakuqinisa kududuze, amazwi angakwenza ubambelele
esikhathini esinjengalesi esikuso izwe kalisiphi kuthula okwaneleyo. Abantu ngazuzwe ukuba si-independent, sinokuthula, kodwa akusikho ukuthula uYesu akhuluma ngakho. uYesu usinika ukuthula okunjengomfula. uYesu usinika ukuthula kokuba siyakuba nokuthula kepha siphakathi kwezinhlupho. Ngoba yena uYesu, uJohane 16 ivesi lika 33, wezwakala ethi yena, lokhu ngikukhulume kini ukuba nibe nokuthula kimi, ngokuba ezweni vele liyakuhlupheka futhi niyakuba lusizi, kepha yimani isibindi, ngokuba mina ngilinqobile izwe. Mhlobo wami othandekayo, wena nami uYesu usinqobele, ulinqobile izwe. Yikho ethi ukuthula makube kini. Kuyini okunye okungakusiza esikhathini esinje ngaphandle kokuba uvumele ukuthula kwezulu kuze kube kuwe? uJeremiah esimfundileyo uthe yena nxa besifunda uJeremiah, singabuyela kuye kancinyane. Jeremiah isahluko sika 31. Jeremiah isahluko sika 31. Uthe izwi lezwakala eRama, kukhona ukulila nokukhala okumunyu, uRaheli ekhalela abantwabakhe, esala nokududuzwa ngabantwabakhe ngoba babengasekho. Namhlanje isihlobo sami esithandekayo, kungaba ngomdala kungaba ngomncane, sonke siyakubona ukuba kukhona ukukhala umhlaba wonke. uRaheli ngithilo ukuba wayemela omama bonke. Namhlanje umhlaba wonke uyakhala njengoRaheli owakhala wala ukududuzwa. Ngani na? Ngoba abantwabakhe bengasekho. Ithini ke nditshele kancinyane engukhangelela namhlanje ku Sky News. Umhlaba wonke ngikhuluma nje abantu abadlula 2.5 million sebengababhubhileyo ngenxa yawonalo umkhuhlane. Inombolo esizitshengiswayo ziyesabeka nsihlobo zami ethandekayo. eMelika USA sekufe abantu abadlula 45,063. UK United Kingdom sekufe abantu abadlula 17,378. eFrance isihlobo zami esithandekayo sekufe abantu abadlula 20,829. Kanti ke eSpain sekubhubhe abantu abadlula 21,282. eItaly 24,648. Kuyethusa lokhu sihlobo zami ethandekayo. Kuyethusa okumangalisayo. Kukhona ukukhala ingosi zonke zomhlaba. uRaheli ekhala esala ukududuzwa. Ngani na? Ngoba abantu bakhe bengasekho. Abantu abaningi kangaka sihlobo zami ethandekayo bafileyo esikhathini esifitshane kangaka. Kukhona ukukhala okwesabekayo. Malixoxele kafitshane indatshana engadlula kiyo. Ngingumfanyana ngangiselusa inkomo zikababa. Enye inkomokazi kababa yafelwa linkonyane ithole. Xa inkonyane le isifile, ngifuna ukulitshengisa ubuhlungu bokufa. Le nkomokazi xa yayithi ihambile iye emadlelweni, yaqala ibhonsa ngoba ifuna ithole layo.
kodwa ithole usuku lonke lalingekho, kusasa ithole lalingekho. Yazwakala inkomo ingasenelisi ukubhonsa, kepha ya isibongolela kuphela, ngoba ukufa kubuhlungu. Masinyane yona le inkomo efana nayo yatsha, yaze yatsha lelizwi, ikhala idinga inkonyane layo. Ekugcineni ingasenelisi ukubhonsa, ingasenelisi ukugomela, ingasenelisi ngoba lelizwi selichile, yezwakala kuphela isingebubulayo. Ngoba kwakubuhlungu. Ukufa sihlobo sami esithandekayo kubuhlungu. Bheka umhlaba nxa usibekelwe liyezi elimnyama ngokunje, besifa abantu ngokungaka. Umhlaba udlule esikhathini esinzima, kepha lanxa kunjalo izwi lomhlabeleli esihlabelelweni esisejayeleyo, abanye babathi ngesamasabatha, mina ngithi isihlabelelo nje. Isihlabelelo ingoma ka5 istanza sesithathu sithi sona, ngibuzile into zonke, zonke zatsho ngazwi linye, zathi isikhathi siyaphela, masinyane ikhaya liyawuvela. Liqotho leli gama zihlobo zami ezithandekayo, masinyane inkosi nomsindisi wethu uYesu Kristu uyakuvela. Nxa evela uyakusisindisa, asisuse kulomhlaba owesabekayo, asiswe emhlabeni ongcono. Ingoma ibisithi yona, ngakho-ke ungabusakhala, ngoba iziboniso ziyanda. Nansi esinye isiboniso sidlula phakathi kwazo. Iziboniso ziyanda, konkana kuyabubula njengenkomo kababa. Kufuna inkululo. Ozihlobo zami ethandekayo, ngubani ongayifuniyo inkululo esikhathini esinjengalesi na? Kepha ngiyambonga uThixo ngoba ngifunde ngabomo ngale kuJeremiya ku31 ivesi lika15. Manje ngifuna ukuba ngilifundele ngiye phambili. Izwi lithi lona ngisukela evesini lika15 elifana nayo ngehle 16:17 lithi iBhayibheli, utsho kanje uJehova uthi, izwi lokukhala lezwakala eRama, kunokulila okukhulu okumunyu. uRaheli ekhalela abantwabakhe, esala ukududuzwa ngokuba abantwabakhe babe ngasekho. Makabongwe adunyiswe uThixo ngoba akasichiyi in such a situation asifulathele. Ivesi lika16 lithi lona, nxa wayekhala uRaheli, utsho kanje uJehova uthi, bamba izwi lakho ungakhali, amehlo akho mawangabi nazinyembezi, ngokuba umsebenzi wakho uyakuba nomvuzo, utsho uJehova. Abantwabakho bayakubuya bevela ezweni lesitha. Kukhona ithemba lokugcina kwakho, utsho uJehova. Hathi umfundisi uMhlophe, utsho uJehova, kukhona ithemba lokugcina kwakho, ngoba ukugcina kwakho kakuyikugcina kunje ngemnyembezi. Abantwabakho bayakubuyela emkhawulweni yelizwe lakwabo. Ozihlobo zami ethandekayo, bayadela banenhlanhla laba bathi bephila bakhetha uYesu njengenkosi nomsindisi. Lanxa izinto zinje, abantu behamba besifa ngamanani amakhulu amangalisayo, wena nami izwi lithi lona, bamba izwi lakho, bamba izwi lakho
ungakhali ngoba uJehova uyakubona okwenzeka ebusweni balomhlaba. uJehova yena lowana esikhulume ngaye akukhathali kuba kumnyama okunganani, uyakuza alethe ukukhanya. Akukhathali kuba iminyango yama-lockdown ivalwe okwesikhathi esinganani, uYesu uyakuza phakathi kwama-situation ethu. Nxa uYesu esiza phakathi kwama-situation ethu, yebo, he will sympathize with us. Uzasizwela hathi kuphela lokho, kodwa he will also empathize with us. Uzawungena phakathi kwezinhlungu zethu, uzawungena phakathi kwezinsizi zethu, ngoba uYesu uvele uzimisele ukuba bekhona phakathi kwethu izikhathi zonke. Yikho sihloko sami esithandekayo, masinyane nalo Yesu ofanayo eyakubuya ezothatha abantu bakhe. Izwi lithi lona uyakudabula isibhakabhaka, masinyane elande amagugu akhe, elande abantwana bakaThixo, izizwe zonke, izilimi zonke, imdeni yonke, nabantu bonke, engakhathali kumbe ngomdala omncinyane, engakhathali ngocebileyo kumbe ngompofu. Uyawubuya uJesu ezosithatha sonke esisa ekhaya. Lelo khaya limnandi okumangalisayo, ngoba ngezwe uJohane umambuleli ethi ngalibona lelo khaya, ngabona kukhona umuzi oyingcwele, iJerusalem likaThixo, umuzi ongasoze ungenwe yi-lockdown. Izwi lithi lona nxa ngangiwubona umuzi oyingcwele, wawulungisiwe, waceciswa, waba mhle njengomakoti ececiselwe umyeni wakhe. Ngase ngisizwa izwi likaThixo lesikhuluma ngaye, wathi ningesabi, ningesabi, ngoba masinyane uthente kaJehova uyakuba kubantu, yena uyakuhlala nabo, yena benguThixo wabo, bona bebe ngabantu bakhe. Haleluya sihlobo zami ethandekayo. Ngilulindele lolo suku lapho inkosi nomsindisi eyakuza khona ukusithatha esisusa kulomhlaba. Izwi bese lisithi lona nxa kufika leso sikhathi uhlupho kalusayi kuba khona, usizi kalusayi kuba khona, ukudabuka kakusayi kuba khona. Ngitsho nezinyembezi zikaRaheli nezinyembezi zomhlaba wonke kazisayi kuba khona. Haleluya. Ngimlindele uYesu okumele ukuba aze masinyane, aze sikhulula. Ngubani lo uYesu engikuchiyela yena ukuba nawe nxa kade ungamazi sekela ukukholwa kwakho ubambelele kuye. Ngezwa ngelinye ilanga uGenesis ethi yena ungushilo wesizwe sakwaJuda. uDeuteronomy wathi yena ulidwala laphakade. uJohane wathi yena ungumelusi olungileyo. Mina nxa inkomokazi kababa yayibhonsa yaze kwangela lutho engangalwenza, kodwa uYesu njengomalusi olungileyo kunengi angakwenzela khona sihlobo sami esithandekayo. Yena uYesu uyinkosi yamakhosi noThixo oThixo. uYesu ungumeluleki omangalisayo. uYesu uJeremiya uthi ngiyamazi, ngambona, yena nguye oyikulunga kwethu. Phakathi kwethu akekho ongaba nokulunga okungokwakhe. Nxa ufuna ukulunga woza kuJesu, ngoba uYesu eyikulunga kwethu. Nguye okhona kusukela kunaphakade la izolo, uza kuba khona kuze kube kunaphakade elizayo. Yena nguye oyinkwenkwezi yokusa, nguye olilanga lokulunga, nguye igama lakhe eliligama elingaphezu kwamagama wonke. Ngokuba ngegama likaJesu kuphela umhlaba wonke uyakusindiswa. Ngezwa izwi lithi yena
ungu-alpha, ungu-omega, kusitsho ukuba uyisiqalo nesiphetho. Oh, sihlobo sami ethandekayo, yena lo Yesu nguye izwi elithi lona ulizwi waba yinyama weza wakha phakathi kwethu, sabona inkazimulo yakhe njengenkazimulo yozelwe yedwa nguThixo. Nguye uYesu engikhuluma ngaye, nguye uYesu engicela ukulitshiyela yena esikhathini esinzima esinje, esikhathini esesabekayo. Nguye uYesu oyikukhanya lanxa kungaba mnyama njani. Yena uYesu oyakusinika impendulo. Ngezwa uYesu ukuba uliluba laseSheroni. Nguye uYesu ozayo, uza ngephimbo lengilosi enkulu, ngoba iphimbo liyawukhala ngisho necilongo likaThixo. Nxa limemeza leli lizwi likhala icilongo likaThixo, inkosi nomsindisi uyawuqhamuka ngamafu, siyawuzwakala sonke sithi bheka, nansi inkosi ebesilindile isizile ukusisindisa, thina siyakujabula ngayo. Nguye uYesu sihlobo zami ethandekayo, oyingwenyama yesizwe sakwaJuda. Ngitshilo ngathi mina ungu-alpha, ungu-omega, uyisiqalo nesiphetho. Nguye uYesu lo sihlobo zami ethandekayo. Nxa sebedingisisa wazalwa njani uThixo, wavela ngaphi, edala izulu nomhlaba, kanti yena wayevele ngaphi? Thina maNdebele bese sisithi yena ungumveli ngqangi, ungeke wamzwisisisa. Kungakho uD.L. Moody nxa enye indoda yayiphikisana naye isithi kungenzeka njani ukuba uThixo ungumuntu 100%, abuye abe nguThixo 100% uYesu, uD.L. Moody wathi, oh ndodana yami, ungafuna ukukuzwisisisa lokho uzawulahlekelwa ingqondo yakho, kodwa ungala ukukholwa uzawulahlekelwa impilo yakho. Osihlobo zami ethandekayo, asikholweni kuYesu ukuze sithole impilo. Asitholeni impilo engena kuphela kuYesu, ngoba ulakho ukusisiza. Ngicela ukukunxusa mfowethu ukuba kunje kumnyama phambi kwethu singazwisisisi ukuba kwenzekalani, bambelela kuJesu, bambelela kuJesu, uza kukusiza uJesu. uYesu usitshelile, usinqobele vele izinhlupho zethu. Nxa usesayidini likaJesu, usesayidini of the winner, uza kuphumelela mhlobo wami othandekayo. Uyezwisisisa uYesu izinsizi esidlula kuzo, uyezwisisisa imnyembezi yethu, uyezwisisisa ukudangala kwethu. Ngicela ukuba esikhathini esinje ngikukhulekele enkosini ukuze ikusize mhlobo wami othandekayo. Asikhotamiseni amakhanda sikhulekeni sonke. Baba wethu oyinkosi yethu osezulwini, siyasibonga lesi siqiniselo osipha sona ukuba wena nanxa kunje uyasizwisisisa futhi kawusichiyanga. Kungakho usethembisa ukuba singesabi, ngoba kungaze kube mnyama okunjani wena uyikukhanya. Woza baba wethu, uzokhanya ezimpilweni zethu, uzokhanya emtshadweni yethu, uzokhanya ebantwaneni bethu, uzokhanya emagumeni ethu. Sisesaba ukuba funa siyawulahlekelwa yimisebenzi, woza uzokhanya Nkosi emsebenzini yethu. Woza Thixo, woza Baba, woza Mhlekazi wezulu, ngezandla zakho ezimanxeba usisingathe. Uthi ukuthula makube kini. Lokhu kungumthandazo wethu ngegama elihle lenkosi nomfeli wethu Jesu Kristu. Amen.